Hauzik Lairiba MLA Karasidi Matunda China Kalaga, Hangoi Chonghan Yarabani Haina, social activist Asanka Sarna Sengdokkhre. MLA Karasidi, follow the Putoro the China go. Can't get up on Matam Yakrabani. Send I have to go. Can't get up on Matam Yarabani. MLA Karasi, Sorok, the Polo Ground. Lepala and Pamela Hangoi Chong Tonga, can't get up on Matam. The Mana representative way to Karamaki, representative way. See Lebak issue to it. Kuki the Chagari, the Zero, Soy Lale has a hiro. Jumde Jumeri Jume Hayo, Meitei na Tori Shoy Lala Sum Hiro Sena, Helebak the Shisha quite my Toby Arena. Don't know the Poto, a ship over the one Machesunande, contribute out there, ideas should be there, Amagama Huna Tonaraga, Rajas in the Wahala Lega, Hanabase, was it make up Topo however. Congress Party not ready, BJP not ready, Manipura, a Topo government Shembaya, they have a lady. MLA Mayam Shishu, the Sengda. Moina Nate Hybatara, Center Sanabani, Proxy Warni, Adani Hybatara, party resign to not MLA resign to Manipur go, Parta can say, are they Center Yanning, Senator Yanning the Hyraga, resign to Tona, Adusunatava, Center the Teresu, Amute High, Moida Teresu, Mute High, Adude, chair demand of Pame, power demand of Pie, constitution between the mother endorsed away, empowered away. Go, Adusun told it, Adu demand of the Banganga of Ducarino. Manipur crisis for racist amadi colonial gi meeting da yengo laibak thibani MPB mol laibak asigi sangnai raba politician sing intelligentsia sing gi miyoi sing yauna awang mathaki official singna tha kunithoi faraglaba Manipur crisis asi bujat bijat amadi loilam gi meeting da puthok phone ngang chakpa laibak thibani haina inner Manipur parliamentary constituency gi MP Dr. Angomta Bimol akoi jamna phone doragli MP Bimol na ekta thadorokba warol amada mathaki wafam asi phone doladuna mahangna hai community marakda yengthina banatraga community marakda hingsa gi thodok sing chatharak ba haibati laibak astigi awang nongpok lamdang gi miyang marak khakta thokpa thodok nate awang nongpok lamdang khakta thokani haibasu leite South Asia lamdamda communalism natraga communal raiwa thodok sing thokliba asidi colonial state ki process na namduna thokhan bani samna post colonial republic na British loilam lenga ki matau tamduna chatharakpa thawong nani miyamna ithani conflict haina riba wafam asima post colonial state amada counter insurgency laksinaba yauna chatharakpa thawongna tolakani hairi mahangna makha taraduna hai racist amadi colonial meaning da maramoiduna Manipur da ethnic violence sogliba asidi ngasi ngarang tanate sahi humdra manga suroglabani haiba yai asigumba rationalization gi thawong sing asibu kupsinduna honabada hingsa gi thodok sing lasin bangam dabani amaromda constitution gi miyamna piriba haksing lamdam asigi miyamna mapung fana fangbang ngamdaba amadi physical force kaya thamdilakpa thawongna lamdam asigi miyamna authority bu singnaba pokhanbani MHN Manipur gi irang loisinaba thasigi mangada Meitei amadi Kuki gi apunba meeting ama Delhi da pangthokadori English sing ani kul humdoi gi me humdagi Manipur thokliba tha kul humdoi fajilaglaba loisinba ngamdana leiriba irang asi loisinabagi pandamda Ministry of Home Affairs MHN na akhanaba khongthang lokhatpo ina chaliba tha asigi tarik mangada New Delhi da Manipur irang asi loisinaba nakalani makimiyoi sing haibadi Meitei amadi Kuki gi oiba apunba meeting ama pangthoktuna irang asigi waroisin purangnaba khanagadori haina Press na fangba paugi source amana phongdoragli Ningsing bayabadi mamang da su Ministry of Home Affairs na irang asigi waroisin purangnaba meeting kaubda Kuki furuki miyoi singna makoina taliba separate administration demand pidrabadi meeting yauroi haiduna mamang da su meeting pangthokpa ngamdana lakhibani adubu khongthang adudagi ahongba khara lakpagum ahanba oina tha asigi mangada New Delhi da Ministry of Home Affairs na sinduna pangthokadoriba nakal anigi meeting asida Furup animaki miyoi sing saruk yagani haibagi thajaba chauna lei hairiba meeting asida Manipur da tholiba irang asigi matangda kumna khanaduna tungkoiba waroisin ama purangnaba soidana honarakani haibagi thajaba lei nakal kayadagi Manipur gi irang asi fauba loisindabagi mayokda center lengakda tongan maral kaya pisinba amadi Parliament mifam fauba Manipur gi irang asina maram oiraga ningthina chathaba ngamkhidabani center gi maikeidagi lokhatpa anauba khongthangi saruk ama oina tha asigi mangada New Delhi da Manipur gi irang asigi wakhaiba purangnaba nakal ani gi marakda wari sanabagi paikhalagliba khongthang asimakti afaba khongthangni adubu thawrang asi mai pakadra natraga pakloidra haibadudi yengba tari Earthquake after shock ta Myanmar gi miyoi kaya sikre yumning khaikre
थासिगी कुनिपानदा रिसर्च स्केल दा मैग्नीट्यूड 7.7 अर्थक्वेक थोक्रबा मतुंगदा म्यांमार दा आफ्टर शॉक अमुक थासिगी कुंथ्रा दा थोकपदगी लमदम अदुगी मियोय कया सिबदा नतना युम यावना लाइसेंस कया सुनिंग खाइख्रे म्यांमार दा बेस तौबा पाउसे सिंगना फोंदोरपगी मतुंगिना म्यांमार गी संगाई रीजन गी मंडले दा एपिसेंटर ओइदुना हाकिबा अकनबा युआदुगी मखा तारकपा ओइना ममांग थागी कुंथ्रा गी नुक्तिलदसु संगाई रीजन दा लैनुंगदा किलोमीटर 10 रोम लुथाना एपिसेंटर ओइदुना मैग्नीट्यूड 4.7 दा आफ्टर शॉक अमुक थोकी आफ्टर शॉक अदुदा म्यांमार दा लेरिबा मियोय कया नहौनना युमनिंग खाइरकपदगी नंदुना सिखी मदुगा लोइनना मियोय कया अमना लाइसंगदा लाइक खुरुमलिंगैदसु लाइबक थिरबा थौदोक अदु थोलकपदगी मफम अदुदा लाइक खुरुमदुना लैबा मियोय कया अमसु लाइसंग अदु निंखाइरकपदा ननबदगी मिसिमिना कया याउकी मालेंगी तोंगा तोंगानबा लाइबाकसिंगदगी तेंगबांगनबा लाकबा मियोय कयाना मी कनबा अमसुंग मांगिबा सिंग थीबगी थबक मखाताना चथरी हाइरी खुमन अबे हाइना हांगबा एफबी अकाउंट अमदगी इरैसा यावलोय इचिनिनाउ सिंगी नुपी सिंगबु ताबदा नुंगाइरोइदबा वहाई वाता इदुना पोस्ट थागतलुबगी दमा खुनगाकपा इचिलनाउ सिंगना वारक्तुना वखल ताहनख्रे हाइरी लोइनना हाइरिबा नुपी असिना मयामदा सेंगदोक वारोल थमलगली आई इसा खुमन अबे हाइना हांगजबा एफबी अकाउंट दुदगी इरैसा इबुंग इनाउपा मयांगी नुपी सिंगबु ताबदा नुंगाइरोइदबा वहाई वाता अहेनबा खरा पोस्ट ओइना इरगा थागतलुबगी दमा खुनगाकपा इचिलनाउ सिंगना आइबु वारक वातेमबिदुना वाखल ताहनबिरे सिगी मतुंगदा अमुक हन्ना थोक्तनबा होटनजगे मयामदा सोइख्रे हाइजरी बिरेना लॉ एंड ऑर्डर निंगथिना ngaktबदगी कांगलुकी इरांग थोहलकिबनी हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोमा बिरेना महाकी एक्स अकाउंट मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगा एनपीपी की लायोइख्रबा लुचिंगबा पीए संगमागा मरी लैनहलकलिबा असि हानगी सीएम बिरेना मणिपुर थोकलिबा इरांग असि ममुत्ताना खंगदबगी ममी चाउना ताई हाइना नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी मणिपुर की प्रेसिडेंट युमनाम जोय कुमार फोंदोरख्रे वाफम असे युमनाम जोय कुमार की ऑफिशियल एक्स अकाउंट पोस्ट तौदुना जोय कुमार खंगलखिबनी महांगना तौरखिबा पोस्ट अदुदा मखा तारदुना हौखिबा मार्च 3 दा हानगी सीएम बिरेना महाकी एक्स अकाउंट तौरखिबा पोस्ट अदुदा पीए संगमाना 2013 दा पार्लियामेंट फोंदोखिबा वाफम अमगा थोकलिबा इरांग असिगा मरी लैनहलकलिबा असि लाइबक थिबनी एनपीपी ना कुकी सिंगी कुकी लैंड की दमकता लेपखिबा लेते मणिपुर थोकलिबा इरांग असिबो लोइसिनबा सांगलबा मतमदा एन बिरेन की वाफमदा फंख्रबनी अदुबु फंख्रिबा मतम अदुगी खुदोंग चाबा लौदना मणिपुर की इरांग असिबो लोइसिनबा होनखिदे इनर लाइन परमिट आईएलपी की मतंगदा जोय कुमार न मखाताना हाय आईएलपी की मतंगदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना एप्रूव तौरखिबा अदु मणिपुर की ऑल पॉलिटिकल पार्टी न कन्ना तंगनरुरबा मतुंग एप्रूव तौरखिबनी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन अदुगी असौबा रोल कया लौखिबदु बीजेपी खक्तना नते मतमदुगी एनपीपी की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर न लौखिबा थौदांग अदुबु काउथोक्तुना एन बिरेना थमलखिबा वाफम अदु अंगकपा पोई मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी मतंगदा एन बिरेना ngasi फावबा मरिक सुमना खंगबा ngamdana लेरी इरांग असिदी मणिपुर हाई कोर्ट ना मितै सिंगबु एसटी लिस्टा चनबगी मतंगदा स्टेट लेंगाकदा पिखतखिबा ऑर्डर अमगी मायोकदा ट्राइबल स्टूडेंट सिंगना चथखिबा अचौबा रैली अदुदगी हौरखिबनी अचौबा रैली अदु चटपगी अयाबा मतौ करमना मतमदुगी एन बिरेना लुचिंगबा स्टेट लेंगाकना पिरंबनो अमदी चुरचांदपुरदगी मतौ करमना पुलिस कमांडो सिंग लौथोखिबनो स्टेट लेंगाकना मतम चाना मियोयबगी पुंसी अमदी लनथुंग ngakpa ngamhaudabadagi haukiba chai 2019 gi मे 3 दगी चथरखिबा कांगलुकी इरांग असि था कुलुमदोय फाजिलकदौरबा फावबा लोइसिनबा ngamdana लेरी ड्रग इलीगल इमिग्रेंट डिफोरेस्टेशन मरी लेना हानगी सीएम बिरेना वाफम कया पुथोक्तुना ngasi फावबा ngang लागली अदुबु हानगी एसपी ब्रिंदागी मतुंगिना हानगी चीफ मिनिस्टर बिरेना खंगदबदी मणिपुर ड्रग ललोनबगी थबक असि कनाना चथरी हाइबा मयेक सेंगना मियामना खंगजरबा वाफमनी हौकिबा 19 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा टेक्नोपाल बीजेपी की एमएलए लेटपाउ हाउकिब अमदी चांदेल एसएस ओलिसपु बोट कानबा होनबदा कुकी इमिग्रेंट कयाबु कांगलोन कायना खुंदा लेता हनके हाइबसी हानगी सीएम बिरेना कावा माली हाइनसु एनपीपी मणिपुर की प्रेसिडेंट जोय कुमार महाकी एक्स अकाउंट पोस्ट तौरदुना यानिंगदबा फोंदोकी मरे मैखुलदा इरांग थोहनबदा आईएम ना सौगलिबा असि कंडेम तवी एलएनसीएम मरे मै विलेज असे लियांगमाई कम्युनिटी ना इपा इपुगी हक्तक्तगी खुंदादुना लागलबा मफमनी अदुबु कनागुमा लनाय मियोय खराना खुलसिगी मपुनि हाइना लाना क्लेम तौदुना हंजन हंजिदा इरांग थोहनबा होनबगी थवोंग चथरिबा असि कंडेम तवी थवोंग असि
Maram Thangal region gi super region gi makada NSCN-IM gi cadre singna mapung phana sagali haina Liangmai Naga Council Manipur LNCM gi Zerol amana hairi Zerol asina hai historical amadi officially Liangmai singna khundaba mafamni haina sakhang liba Maremai village asigi lamgi boundary chap chana leijai British India gi ing lising amaga chanipan Maudramari Hill House Tax Thibagi Register na Maremai asi Liangmai gi kulni haina masakhangli kulasi ing lising amaga chamapan marpu humdoida re-establish tauki amadi Hill Revenue Village oina ing lising amaga chamapan Maudramathoida officially sakhang kibaga loinana RK Ramping na village chairman oiki matamadudagi hauna Jeliangrong community maruoina Liangmai miyamna historic oiraba kulasigi traditional values singak tuna chawkhanaba honaduna lagli Maremai village ki recommendation process ta thangnana leiriba khulchingna pangkiba mateng sing LNCM na khangi additional gi oiba lam boundary ikai khumnaba haina reaffirm tawduna maram amadi Thangal union na Jeliangrong union ga khudek pinakhiba MOU yauna mamangda yanakiba wafam ting leina RG Ramping amadi Maremai khul asigi mapune haina lana claim tawriba mi singna haijagadabani mi singna haijabadagi GPRA na khul asibu Maram Thangal region gi jurisdiction gi makada lei haina lana order ama thokiba si LNCN na awang bathakda condemn tawi thawong asi Liangmai tribe tanaramdana Meitei amakhaki lamgi boundary adu amuk hana yathoknaba hotnabani NSCN-IM gi cadre singna Maremai village da Liangmai nupi tarukta secular harassment tawduna tamthiraba crime kaya ama chathakre masitana tana sahi asigi March 13 da khulai paiba cadre singna khunja kuntra henbasu namduna mayumdagi tanthokduna lanthum sing amanga ta thohalamle amasung khunja sing asi sangdafam loba yaroi haiba akanba wafam tu thamlangki haidi Liangmai customary law gi makada Maremai village ki sapchaba warep ama puraktriba phawba yumthangnariba Liangmai purum nataba atopa puruki mi singna RK Ramping ga lam onthok ochin tawbagi matangda mari amata leinabigano haina LNCN na appeal chu tawragli masigi matakta yumthangnabada leiriba purup singna Liangmai gi traditional amasung customary oina chanariba sing asibu ikai khumnabiduna Senapati town da leiriba tongan ba ithani group sing puna nungsijana nan laiminanaba honasi council asina justice purangnaba traditional value ngangnaba amadi community khudingmak tangdu leitana laiminaba haiba fireb asi reaffirm tawri haina su chirol asina makadari